नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। ये जो मकर संक्रांति गला अर्थात रविंकर जो मकर राशि प्रवेश है से रविंकर उत्तरायण गति आरंभ है अर्थात रवि पावरफुल है शक्तिशाली है। तेबे जो मकर संक्रांति है से जो आम राशिचक्र 12टी राशि अच्छी तन्मध्य केउ केउ राशि भाग्य परिवर्तन हो शुभ फल किसी आसबार जाऊँगी से संबंध में आम प्रश्न कलु एवं कौतूहल प्रदर्शन कर भृगु संहित केतक तथ्य बाहरी भृगु संहित बाहरी 12टी राशि भितर 4टी राशि को विभिन्न प्रकार शुभ फल मिल भाग्य किसी परिवर्तन हो सेगुड़िक केउ केउ राशि एवं कौन कौन फल मिल कि कौन कौन सुफल से प्राप्त हो से विषय आसतु आलोचना करवा। प्रथम है मेष राशि। तेज से राशि गुड़िक विषय बहुत बहुत फल बाहरी किंतु आम मुख्यतः भाव 5टी पॉइंट उपर देखा कौन कौन शुभ फल। प्रथम देखिए मेष राशि। पितांकर ठारू साहाय्य सहयोग किसी आप पाइबे। पिता सहित यदि किसी मनोमालिन्य थे तार मध्य समाधान हो एवं शारीरिक असुस्थता किसी थी तार मध्य दूरीकरण हो। तापर आसले आपणकर कार्य पेशा व्यवसाय जेकोसी क्षेत्र में था आपंकर उन्नति हो एवं किछि सुनाम अर्जन आपन करेंगे किछि ख्याति अर्जन मध्य करेंगे कार्य क्षेत्र में प्रशंसित हे मर्यादा प्राप्त हे एवं राजकीय स्तर लोक कौन प्रशासनिक व्यक्ति किसी मंत्री राजनेता यू सहित आप संबंध हठात आसो और द्वारा किसी लाभान्वित हो पारे। दूर में कौन संपर्क कौन बंधु आपण परिवार वर्गर सदस्यों ठारू किसी भल खबर आप निश्चिंत भाव पाइबे एवं ता द्वारा आप खुशी हे निश्चिंत। तापर है आपण लक्ष्य जे विषय आप लक्ष्य कर किसी गोटे करेंगे बोली और ताकू समाधान अनेक दिन करना से सब समाधान निश्चिंत भाव हो। यही 5टी शुभ फल मेषराशि के प्राप्ति होते द्वितीय भाव द्वितीय को आसला सिंह राशि। सिंह राशि से कौन कौन शुभ फल प्राप्त हो देखो 5टी पॉइंट आम देखने। प्रथम है शत्रु जो शत्रुता उपजी थिला जहाँ सहित शत्रुता आपंकर उपजी थिला शत्रुता देखा देइथिला ताहार दूरीकरण हो एवं शत्रु मध्य आपंकर मित्र हो सहित आप पुणी संपर्क पुनः संस्थापित हो। तापर दुर्बलता जदि आप शारीरिक दुर्बलता किसी थिला बा रोग जंत्रणा किसी पूर्वर थिला ताहा बहुत जंत्रणाप्रद होता ताहार दूरीकरण निश्चिंत भाव हो। द्वितीय तृतीय आसला ऋण यदि पूर्वर किसी ऋण आप करते से ऋण आप मुक्ति लाभ है आपणकर एवं जदि नूतन प्रकार आप ऋण किसी करूँ कौन व्यवसाय क्षेत्र में विनियोग करेंगे से लाभान्वित हे। तृतीय आसला चाकरी कथा जदि चाकरी क्षेत्र जो अच्छा सरकारी चाकरी क्षेत्र में था बेसरकारी चाकरी क्षेत्र में था निश्चिंत भाव कौन प्रकार उपकृत हे। जदि मनोनीत स्थान को स्थानांतरित होगापी बहुत दिन आप चेष्टा कर फलवती हो एवं कर्म क्षेत्र उन्नति जदि किसी आशा करपणकर पूरण हो उपरिस्थ अधिकारी साहाय्य सहयोग आप प्राप्ति हे। तापर आसला आपणकर 5 आसला मेंटल ओरिज जदि आपणकर मानसिक भाव में किसी अस्थिरता थिला कौन विषय चिंता थिला तार समाधान हो पार नथिला समस्या जाल में दिन को दिन आप छंदी हो पड़ुले किभली तार समाधान सूत्र आप पाइपार नथिले ता निश्चिंत भाव समाधान हो एवं तार सरल बाट आप निश्चिंत भाव पाइबे। तापर आसकर बिछा बिछा राशि कौन कौन परिवर्तन हो जाए देखूँ जहाँ जहाँ अच्छी केत गुड़े परिवर्तन अच्छी भर आम 5टी मुख्य पॉइंट देखा। भाई भौणी चाकर जो मैंने अच्छा आपणकर सहकर्मी एवं नेबर मान पड़ोशी एवं इमिडिएट रिलेशन जहाँ सहित एवं नूतन संपर्क व्यक्ति जहाँ सहित किसी तिक्तता थिला मनोमालिन्य थिला अशांति थिला विवाद थिला मनांतर थिला मतांतर थिला से सब दूरीकरण निश्चिंत भाव में हो। यही विषय आप निश्चिंत रुहतु एवं निश्चिंत भाव आपंकर पुणी संपर्क रे मधुरता आसब निबिड़ता स्थापन हो। निकट यात्रा आपंकर हो एवं से यात्रा आप लाभवान हे लाभान्वित हे कौन सी सुफल आमको आपको निश्चिंत भाव मिल। तृतीय आसला आपंकर कम्युनिकेशन जोगाजोग जो अच्छी जोगाजोग जो सब थिला जोटा इंपोर्टाट जोगाजोग आपंकर जो जोगाजोग फल आप लाभान्वित हे आप किसी ना कि फल प्राप्ति भल फल प्राप्ति जो जोगाजोग आप दरकार आवश्यक व्यवसाय क्षेत्र हो
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବ, ପୁଣି ଆପଣ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତାପରେ 4ରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାକିରିରୁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାକିରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ କିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଆହେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଆମେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇନକମ୍। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ଅଛି, ଆୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ, ପେଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ବା ସପ୍ଲାଏ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସେମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଥିରୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବହୁତ ଦିନ ତୁ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥିଲା, ମତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ବା ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା, ବିବାଦ ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ତାପରେ 3ୟ ଆସିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଅଭିପ୍ସା, କାମନା କିଛି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲେ, ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ଫଳବତୀ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲେ, ସେ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ଭାବେ ଦେଖିବେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଭାବୁଥିଲେ କରିବାକୁ, ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ এই ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳବତୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। 4ରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘର ଅଛି, ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ବା ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ବା ମାମୁଁର ପରିବାର ସହିତ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ଥିଲା, ତା'ର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ମାମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ମାମୁଁଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗରେ ସେମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୂରଯାତ୍ରା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେବ ତାର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକି ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ବା କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି, ସେ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିଛି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଫଳ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ରାଶି କହିଲି, ମେଷ, ସିଂହ, ବିଛା ଏବଂ ମୀନ, ଏହିସବୁ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଭୃଗୁ ସହିତ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ନମସ୍କାର।